Kawa sheneke jema wone he akelu ba jemeni akenu ba hweshi dani abacha no keje jeme ya nyumochana noni ya na fe adomu heni abasha na akenu ba hweshi adomu hwe abote mi ka hye nyumocha wulo mo ba jepo ne kanu baba hweshi keke wokewo hie etwu abese gbena atwu no ji tumawi ke ni amwawi amete follow me atwon jeme an kajo kwade we say ke bajo animle we follow me ke bajo do achen we hi keke akahi twon kwakranya we ni ji manjano ko jeme okoye ba twon mati jano keke otwon kone aduwe ke lomowi tenye kaji anaho keke ochomi keke okaje abechewu koja abechewu onye nchon be lakpan wele oba chon kechon follow me kaje oshilana keke oba bote lakpan weji ni ka sha agbene abato oblayo fiu ne abato leshin keke lona ke ba moni ba chunwe ni ji kolo na kolo abuchunfi sha kani ledenche benimo lakpan wulo baba yin pai keke na kolo eba kalu ehete keke mokoni lefan baba do moshinde ba salu efin ka salu enyone aflo ni aja woye ba na menu maja cheme ba na menu wulo menfin ba na menu ajo lakpan wulo mo no oti ni he na ajala lo ne ke anefin lo enyona ke ba ni esho pepepe mo fe mo na egbe fa no aja pepepe ni mo fe mo na egbe afiko shapo ni shaja pepepe ni jilu enyo ni henu wa ba mu na eji la panu na ha le aye na kan file shi abachu ko na kan lowe ni ba kan shi afi ni enu afie na kan lo eju na ke ba ho ni iwo afi ni lo ni ashanyi sa afile na ke ba la pan lo akaba ho ni la pan afine ni afine no na ba sha wo sa afie no akaba ho ni na kanji boni eyo le wo shobule mu ne keji boni eyo ju fo wo lo komu sho nshoko keso shopleke mu no keji wo bule nshowo tan meneji kusum konkro ni agecha ase obayo se akeshishije hano le akeshin nibi ni nchon ne fe noji hisamu nibi ewo kewo gbe nshobule mu na dani agbene womba afiyeli emi ndenche oti elo aguguye ewo kewo bule nsho wotana ke lo eba enoju pepepe agbene afiyeli edenche ebo nmaji ni no krede na ke jonshiji gbemila edomoshike ha ho femu ni agu moko ba bia ke mini wo agu ho femu ake ne shebe tuntun na ba ya file lapan ke ewo che ni jijima waji kokome amemba ameman ni ameba bu ameman bia ke chon afile mi shon ameyo ameke wo ye shon ameyo na foni ni acho ame ke kan ba je ame hi e wona kan bia ame ameba na me mami ni jima waji ne ame sumo ho ye ne kan fieli na mi e wo aguo ho femu ye bi na ba ya file mi fe bona fe na me na to enjole na me ke ba kudo ma ke ikramu ya fieli mi dano ba cha no neke otinele e kanjure jake wona ke gamashi ameye afi ni amilagbemi bo ba ka ke brofo ameduma ni ka ke gbemi la brofo ba ke banon noise drumming yes drumming keshe ne ko tine mantu ka ke main akowai yola shishini ineke ni ne kusume nyo eniname alo kemoko ba bi
neke gbemilane nimbe fan e asho koni na kan me hu amika fi hu ne yo be pie keshe wo husua na sane wiemu mempiji meni amesumo anokwale wiemu titire wonyemme majinkoko meni benke wo ni efetomo amefio ni lame efedin wonkwe shinwo wi ejakeshi mumu lamo eye yichomi majenshi kaje meni benke wo papa ye wala mankokro nemi shinu wata ne ye woni ne jurogbe wonye mentashi me ye jemi heni waka mefo husu ni minsumo ni gadangme tete fen ali heni waka tashi meji husu ye je ni pompa yo ni soja fo etwa atun ye jame waka meji husu ye won je ko be mene ni na inu ene ja ke milia ke heni aba fe petrol shele ye keji ofu peshi no jame lia ke kule jame husu ye heni waka wonye mentashi meji husu ye ji pompa ameli wo be pie ka wiemu ka ni bi komenya no wo fi odin wo kwa me onna ko ni la ke mo ko ete no ye husu edan eja ke wo ma na mi wo belangas wo ye asafo achemin na metwa asafo achema anuchumu shona ke he ko men kote aya no ko ne bagmene na chole asa ni jilangas wo be ko elane kokko yen fo shobana wo belangada asafo achemi hiwo meni peleo shikpon hike shikpon homo keni biye obana me na kansa keka me ken ye ken bote me ashikpon mi henu wo husu yo ya wo ka wonye mentashi matini ni mo femo le history between la ke tashi je ngmene wo ba agba ale heni tashi je aje woni ka wote wo bekugbe wonye me osume le hu ye jeme heni ngmene wo ka me boundary yo ji kwa ashe company kuna chole kitani yana afio slate ye gota wuluko kanjeme na kan gota aji woka me husu ni history yehi ni court sanjin yehi he wo ko akwaje gbefe kete na kanjame kechon he ni blema library yo kechon mian ke baje kwa la hie ke modan kwa se ke ko kan na akwaje interchange jameji ni la ke osu husu yo shikome konwe onani wanyeme ba kame duma e kana ba bote min ka balaboni ne jeno jinoni wo yu ngmene wo matobi ni wo tashi wo yu hejoban hian ka oba tobi ni wo bote min joba jame je ni wo husu ye yo ko ba inshona agbeneke agbene ka okwe lo le gbejigbe na chole Liberation Road ni ji no ni kan shikeje akwaje interchange unke kwa kanina tete kwashi fe obekugbe sajin yejeme shin okola ka wonye mosume yejeme sho ne juro ni 37 station ni keje Flagstaff House 37 station ni kechon airport unka nina tete kwashi run about any chwake old polo ground there fe jeme fe ye wonomi akramo kejeje megbe obabote shiashin la manoni keke agbene oya oponglogbe ke do ponglo kete bawaleshin ni wa chole la bawaleshin gbe aun kechon ogbojogbe kete aun fe la aklowa ni oje me fe la ko so ponglo won oneju ni ji legon le hun la ni wo kote legon amewoji ami la ajena ke shipon ha me na ke ma University of Ghana ni je wo cheni ajona no ke oba cha no an ke chon Madina gbe fe keke o agba ke to yanfa ayi mensan je me fe la ni agbene ko ba chon adentan no ko yen chon dodo wa gbe no o ya un kanina amrahia je ni la ke nwa oyibi ji ohusu ye wakenu wa meji ohusu he wana la dale la ma ida e wo chole la traditional area ni ko la traditional area wo ye municipal assemblies ekome ege yemi wo ye la dade koto po municipal assembly minjiri meni ko wo mankro ne no keke ko to yin fiwe obari na Nkwantana Madina municipal assembly
keke obana adentan municipal assembly keke ko ba se fiwe ke bote okpongro kan ya ba le shigbe ayawa so west wogon assembly efan ba bote olami your assemblies ekome egbe juru ni yo la shipon no la dalene yo ka lagbemi emo ke ya he ni nchon ne fe ni kaka gu ho fe mu jame fe sani ho fe mu agu ye jame no ke wo lagbemi manage kusum ni nyi ose gbemi la se ni jijuwe eno jufo we no na chole alomi jomo moko ba bia ke manage alomi jomo kaji alagbemi na gu ho fe mu agbene wulomen owo awoye ke majiacheme amebote kromi ni kromi na bote esa ni moko ba twan ese eplema ake yana imiefu ye heko nke wo mi don lo miefu nje ekusun mi yo ameya shan kita ni kita shan na mi ameka me ni wo chese mi shikome ekome na me fe ameke shan kita kaja me shan kita etan aye madan lo medan ni aho madan aho ne ekome nwo ekome enwo men fiti oyo mu ake ekome nwo na ekome jo dabi ejo ekome enwo akesikle wumi na ekome erudu akenoko wokomi anu madan enyone edomoshike ha afini wo ya aye ni woba wo ke neba osisemi ni wo shakita ne eya ngojo we wo fe wo heyemi wo chon wo se wo ple ma ewo mo fe mo na bu madano ni mo no ba nu no ni wune ngo ko ne do mo shiake bo fe bo ne aje ha nke he wo no ji alomi jomo kita ni asha keje alomi jomo se o chini nyese juwe apleke okpafio pafio wale ake pan ji wala pan egbe ni la pan shi lala ni awole ne ke jo lala agbe ji pan ni wo pleke pafio ni ochi dane ba she afiyeli ochi edenche pafio edomoshike ha hisamu tomoboni nke pafio edomoshike ha hisamu ninkentu yake shika abafe somu kwa ni bala ye solemochun mi amefio reheza ni amlaku ijime ni wokpan ye kpacho shishin ni majiacheme wulome woye ke ni bi bajo pan ewo afio ne ke kusune e blamona na ke sahi to reheza na afi ke ha pa solemu olo pa pleke mu ni baba no eno ochie ni ne ke kusun fe mo ne ajonshi ba fe gbeke ngbejinyuma na ngbejinyuma ke enyu ewo 2 hours noko agbena wo ke apleke pafiwe juwe eno chi pepepe juwe wonyeme ni yo kose alo majibibia mi alo manse ni eshafi na abashia aka wala aka monfe monke shafi yelie mami mbi ni yo shonshon ba na ba yo afile wonyeme ni yo shonshon aba na ba ye wo chono gbelebi amembashia na ba ye menkumenke ajubi ya ke juji gbini ameba ni na kan gbile ko ba shelama chuchukuwe obana menja kroami na mefimo meja chuke ni bi na aba ni ba na ba ni ametade ke ni bi na ba wo ya afan shame hien moshini ke ni bi kokume na mekemba ke ha afiyelie ngmene echono ni bofo chole fanfe he kire jemu ewo ajo akroami aba mo ne shabale pi choja ke bia ne ayafile akroami hu ewo mami mbi no boame na tomokui ni ametalo le minke bolio mami ni chwa ke shibe blebi mambie eba niji wochole lo le mintamu amefio no ye mami kaji atwa medie pa gbeke noko yanu je mo fe mo yosio kaji o adomo kalaba wona gbo ekumi jo mankono na choje megbele alo ngmene aba ke brekusu keba wo manemi noji no he wo pona wo ne ke
gbene gbelebi ameba na ameba oba bia ke shi gbele lo brekusue mini ekoye la mai mini chakpa meke la me yo be mini la me ba ni amenye gojia mi ameke ne ke gbelebi ne ba na sham ameka me hishin fio dana me fa ke shijeme ni shin le papa ni ya te shi ya meten hiwo na me shina me ba da fie ame maja cheme wo me agbe ake ameke la me yedugba ni ake afiyeli ni bi to monme able muchu ke hiwo ni bi ba han la manche ye chakpan papa ko ni kan ametin hiwo na kan gbeke ngmeje pa mi kaji odomo hekotomo la jwahe obana ni atun ni asafache mi ke onupa ekome na pe ami ke boti o mami iwo lole na ta ni be na ba twa meje pa pe afuno ke mene ba mami pe keke agbe na kan kusun na shina kan gbile gbe ke no nwe nu chumo kokroye ke obaka e ochi ni huwe akple ke kpafiu ni abote ochi denche ni ayo afilemi iwo abakple ke kpampa na kan ju egbe ke ni gblebi e ba kpampa kple ke mo eji ne ke hisamo na me fe ochi ni huwe eno chamu rehearsal shene mi yawa eja ke fi kenklenu aba chopan ke jengbeji nyuma ke bata ba fe meje dwelebi ni chon ba awo bemini amenfe kpampa alo a kleke kpampa ye blamona ka obote la mami nyomi ni ofoshin shia fe shia so ni mincho weku shia obo ade weku shia eso mi na fi o shia mi ye onupa ba trash kobla ye ni ahoni na kanyomi aho wonue na kanyomi aho kon alo popo ye iwo bina ba twa ba fe no edwele bi ni ashin blamona ni ji pampa ple ko mona abashian kai mo akena kan bia mi huwe manya wale bia mi iwo nu enhwan weten ni jele mi ejo o ka je na ba no ba nu nwe wonu hi e koyo mi hifin ko nye shon o ba nu no chombo ake e sha afile ni twa ka bote ju for mi ni ju for ji kon gba mu oni je ba chele ne imeji ni te pampa ple ke mu abajo ifiu je chele mo no nwe agbena ba hwani no je agbakon ni lakpan wulo mo kenklen je o hye lakpan na ke manche hu kuchu mi le hu e hwani ke menyo na efie agbena wulo me fe ni yola me fe amegbatwa na ame ba agbakon e je mi ke ka agbena akuchi ache mi we fe ame no hyen onu pai mo fe mo fi onu kaji ahwa ni atan mo fe mo kun se ye hia e ka ahwa na me hwa ka nyu ametita no ni ame mambi ame se bi anyu ame se ame ko me sa ba me hia mi ka ba hia mi bi fe babu ashi ni akpetio pepo ya awokan wulumi ni acho wonu e ahwo no ni mo fe mo kani ne wo mi ni yueko mi ne wo ni ajala na eni e shafi nyemenji wo weku menji wo fe woni ni aya kan ko memi ni wo ye ni na twa somu ni yo nyematin no ji kon gba mo ni nakan ni tumo je na twa nakan gbejufo